Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Era bana ingo e play bala play ni kala ni ka korban pani ostay ni ka care point center ba include ka pharmacy ka home nursing services ambulance air services ka long ka air ka train but ka road services nata sample collection ka bawi laman mission snam but urine sample for now dia pangin saya brief ski ka bana dia ka for but di biang ru home delivery nata di mission sample hai sample collection for yang dah tidak kami nak menjumpai report ini bahasa ada berai dan welcome yang sudah isa di MLA juga pada ini presidensi jadi kalau ini menwanang sekali program ini kalau juga kita cari sedang ini ke center ke balong kami ya tentang farmasi di kalong tutup lagi center baru ngatai kali ke bah ni kong pun kene ke center apa kene ke konstitusi bisa kita hanya sudah welcome ada welcome pastor ini belak belak dekat di Kupor dan ketang yang kene ke kamp sabi sedang tang kita ilong ni yang kami kini baru kita yang bahasam kalau perjor nama baru iba kemai yang iba well wishes yang iba kemai yang hijibai baru kantam i mei pa jonga iba la kershana ru pengarang red dalam school bakunjuri mekha buat kantam ya i parat i dan show ini ni bor dan kita akan mau ini buat ni yang belum ni kan mau belum ini bor yang kita perlu sebut UMLA jong pentorum kra constituency uba Alexander Elhek hak arp sautrek nailur arjar arpuar ula Plie ba ya kejaka ajing sumar jong meban kemen kharkongor managing director badi Emika Nora Pingrop general manager ya kepala Langkyrding ke care point center kebadan hakas nong Langkyrding Nongmensong Shillong hak ni kejaka ajing sumar labu ya ke pharmacy ke nursing home bat la penbiang ru ya ke ambulance nakabenta kinong sha sumar kiletes ya ke snam bat kejing penpoi ki dawai desien syaki tliu yeng jong ki brio hak jing Plie ya ke ni kejaka ajing sumar la sakhi lang lagi bahayeng bahasam jong uba meban kemen kharkongor ki parlok bat ki bala shakhot ngobha Blebo pang jongi bahab leng lo bokho ke ke jomba yangu me ai gi ke step ke bat mai ke jing im ke jongi bangila ban yolum lang atrai hapo jo ke jaka ka bangidon ini ya ka ban sayo ban pleno ye gendi ka sentar ka ba i meban men kharkongor lam bat ka tim ke jongi kilo pelikwe nak benda ban ai ke cingshakri nak benda ki para muslim ki bakodor ki ba lu ba hau de ki Jepang ba stom bat ni somu atwai melabu ye kan ni hakan donut ke jongi ba ki oi ye kan ni ke service ke ba krau ka ba ki saai ni shahmat unda haban sio ba sedang ni wan ban ai shime jongi di dalam ke juga ada jikru ku ke juga pada shisha kade ke sentra kan long ke pa ka bai ai ia ke jing shepri nak benda gobol ki musib ki bakodor bat kan nong ke jirap ke bakau ke yeki nang kurku me tuai kan nang la ia ke ban ya chuprang ke jing slave play ke jome bat kham tam e oi ha baki wei ki pe shi ke di in yo ma atrai ka ke jing ke man ke jing in ke jong ki ke pa odon kan bat wei to wei ki nong wei ko jo ke di ka suta ia ke bat nang la shu shu tuai ban pineri ke jong ki oi ha baro shilter jo ke jing ki bat kham tam e dan itu sudah kan long ke Plie lagi gol ikut baru atau dengan bor ke bidon kan ke jerap ken yo kan ye ke jerap putra tuai ida bodi tuai sarki Plie ke coba dan geruk tu ya ka kan ya sepan kenang ye ke burung Plie ke coba kan mau kan mau panggu tuai beban ye ke bau pun sama uba malai lam hadu ke dengan bor kan lepas dondang oleh ini ke wow dan benda dan long ke cukup itu para muslim berkata berku jika ia besam sebagai besam cukup baru
ibalong kino ikursan ibarat pa isidin kejungi balapan kumpoi i hadu kini banta kaburom kalong kejungi kejungu kalong kejungi ban meni sunai tuai banda kurku ia kan dia kesentar di nang desa khamat ka kertai kejungu Jesus Christ in wai ban ipan benta ba shikbum shukru amen. Congratulations. Congratulations. Thank you. Ini ketika collection sample blood testing ini di storage ini Aku beli ya i meban kemen karbungor i balas dang ya kani kakam hangni Nongmensong. Ada sing soto ka jonga ngayu i bo bilong so innovative, very creative mind. Really appreciate you and I congratulate you pi. Nabar bang ngayu i ba kani kadai ka baga demand huge demand ka don ya kani ka service mentah po ka state ka jongi ngala bat kum health minister ya plus time bagi por bala lain. Kini ka service ka jongi ngapet ba man syaki wan betang ki break man bar ki bonde kini ka service di suan dang pendep bi ka come and earn the kakap ka jongi bagi kimla ban ai ya kata service ka bagi don ka ban ai ka bagi da ka bagi tip rio bat da jing tip lay. Tinga aku dai sendiri pastor kharngori perlok iba iit adu mencuai don ka lang ikam ka jongi pastor marbanyang don ka lang ni men besan kam tam i mei pa jopi bagi mei kha jopi ki don ka lang ni bagi bayi masam bagi perlok ngayu EP ba kidon kita ke mensim ngani ka care hoi ngom ong EP ba ngadi ni ben le charity kidon kam non ka sustainability abang itrai ka nung kam tang pa ka service ka jong pi kan ong EP along is a massive contribution to mankind. Nak kita pai ba ki beri betul kami ni. Betul kami ka emergency kum ka ambulance. Betul kami ka air ticket, betul kami ka train ticket buat benai nak dulu kamu balong emergency keladon mapi ben ai ni ka service. Nak ta dang UI ba PUE jengai. PUE jengai ba ben ai ka ni ka service ka ba ka dei kan ong UP ka ladai ka ba ka badai ka bawan hi nak jing penyat ki jong blai bana jerong blai lo ai pi ki jing start ai pi ki jing mut ki jing berkat ai ru UP ka mensem yo ba pi sekri mo blai lo ai pi to peron kam hok ya ka ni ka bau blai lo ai pi ba kan mentoi ya piru ya ka yeng ngasem ya ka ni ka care center kum jur kan long ka jing mentoi nak benta ki pai ba ki babod ki balang dia ngai i ba ka ni ka center ka don ka demand bat ka demand ka supply ka long huge gap kita badon gani kemiat ka wara ka gap ya ka supply ka jong pi ka bon ba ka demand ka long ka bon ba ka supply ka duna Tingani kan wara ka gap antar hapting ka demand and supply na bata wara sibun ka jimto ka jinggerku omdai tangan tangan ni konsumsi bedom pra ka jungi bangangai tu na ka banta ka jong sulok hi barak we ka nyo sibun ka jinggerku ka jingmento lingba jong ka ni ka care point center tingangai ba ka service aba pitrai ka durukam kan juong ipi ngala kham he la khamsan rang ba la long MLA la arp system banta be a professional, no compromise with professionality. Hakanu kanu ka kam la dai mano belong urgent long kanu ka kamru has to be professional. If you belong professional, you will not look back. No looking back in your life. Ya abja be chikmat ka ji mo jopi. But anything ka kam la da kam ka barit ka kam ka background na kanu ka kamru la da ngi long professional ka kam gi tray kata ka kam kan sakerhu yangi nomor ba mangi sakri bangi devote kata kam as a professionality. Professional don kam ha belong agano kam gi tray. Dengan namshim thani ka por ga IP ka kerku kedua IP meban bidang kiu nang ya be chikmat but shop kan pukut gi jitran gi junga ai ku dei mei pa gi bayi masih gi jopi barok gi pelok dalang dia bila le yang kam do khra anga hi da le kam do khra ngi ho gi don kam mentre ben kamai gi ngi jungi ben perkhat pedek ya kade service ba pipin de kade gi jing ai gi jing sakri gi breu
Shakri, Shakri, Gibril, Hakajo upon I eat the Shakri, you play. Tinggi pigi jumlah majupi, ngamtip dangai kendu ipi kadi sien ke bar state, dengan ipi pada haji ipi jumlah jadi gol berpikir, gol berpikir. Kemudian kami kini jingkip play jumpi, kerana majungurku, ya pi simet sua, bagi yang sem hi barok kawai, bagi kini kam nama try. But kemudian kau benong ipi, cawan pukul, maju orang bar kisah ini berbun ha, but tolong self-respect. Once you know how to respect yourself, then that automatically others will be respect you. That if you respect you, dia benar-benar respect you. Self-respect and self-discipline is a big wealth in our life. Jadi macam ni, ketika sepak berkerau bah, dan yang suatu hukum dia syah respect ya gaga, ya dia syah. Tengah ai kit buat keruang ipi meban bagi yang sem jumpi, ublay, kurku kurdo, ikan yang kamu jumpi, ikan yang airpoint center ke jumpi, bahkan warak yang mentoy ipi, pada warak kamdam yang mentoy jumpi babon balang. Kudai sejarmu, ublay yang segar kulang ipi, pada yang baro, kudai sibun. Thank you. Kebening kong syah bangan ai ka jubab tapi yang kena ban ai ngu you play you bola play yang kena kalat kena ka bentah makan dia pun sedang kena ka care point center kebetulan apo Langkyrding hajan near BDW International School te kena ka center kalau hadim bangal ngaladun kalain medical mental adun license medical transcription adun arsnem tentang ada nak administration joki hospital system lajendan system anta te alai tre bagi doktor na po US kumta ki jing after doing bit of research mo ngala alap ikini ki ngala adon kata jing tu bangan play ka pharmacy te por bangala asang tai pharmacy ru ngamso asmo bakal along common plat bagi hapo shillong bakan dan pharmacy. And then perkat na bangan bo bagi home delivery services. Te kad home delivery services tu mental abon bagi la sedang le apo Shillong. Te nata perkat saya ka home nursing services. Te kata karang long ke iki ba bathamai yang ar bangan sedang hi shimat ngalong tang banga kersan ni la dia mo. Te Henry ngala kendu iki business partners ka badega nursing partner jonga ke badega NURSD ka badega establish apo Shillong hi kila bakin ai ki ida pidam ki jing stam hayeng hasam ki ai nursing home ko mangi tep kerteng home nursing ke te katar kala kersan ke NURSD yang bukan makan ai staff mangalaban penbiang ki jing dan kam jiki pai ba hang ne po Langkyrding berkum ju ya sor Shillong brokoi te nadim pa kata ngarang perkat saya ka sample collection. The sample collection ngadan kam staff argut ki nursing staff te tangba layo ke jingerap naka NURSD kila staff yang bangan simgi stam hapo angne po center jangi ne po care point center ngan simgi sampel dengan snam ka urine nangta ngandala simgi ni sampel nang ne nomor bakam 4 de ka accredited laboratory hang ne po kene ka center jonga te ngla ya kran bagi partners jonga partner po ka Midtown clinic kabadan hapot dan kiti buat ke Shillong Radio Clinics kabadan hapot Fire Brigade te maki bro arnot kinong ki lab partners jonga te ngalak ban sim ki brio ki lab ban ai sample hang ne lane ngan lada ki phone ya ngan wan ai ngan wan pha brio ki bikin sim ki sample ne ye but ngin li ai mangi shalab ngin pinpoy mangi ki sample jong pi shalab but rukum jo ngin lada fi dan kam ke reports and an emergency ru ngin pha ke reports on fi through email ID through WhatsApp mentaliga pertai kala nang ya seprang la abon ki social media accounts nai tingila ban pha fi through at the earliest for your requirements and then so that the layo ka hard copy ru lada fi ko wan sin po center jangi ru philong de lada fi ko bangin penpoi hayeng ru ngile kata through the home delivery services. Home delivery services kan long ya ka sample collection ka penpoi ki report sebab kumju ban penpoi ki dawai jong pi hayeng te ngala sa koi pat ka himpa dengan la perkat ka taru ngampat so biang ka center bangan complete dengan la perkat ka ambulance services ambulance menta baro hi ke don ka ambulance tambah ka ka bangidang lak hapo ka state jong ini hapo Shillong bangin pat dio sngo ba ka de ka air ba ka rail ambulance menta ki brio ki shitam ki kwa balik sumar sawai ki jinjar balik nang ne na Shillong
bakin let sabar siapa Delhi secenai especially Velor mengitip mo bangi jualet bahasa Velor tengi provide dekat air berka railways ambulance what happened ke kebaja hangta kalong ba ladangi shim lada p op ya ka air ambulance services you have to kasong ka package mo pila banwan shim through napo Guwahati airport lani napo Umrah airport ka road ambulance nyen pinbiang nadu napo nani napo jakasong nani napo Shillong to airports kan ambulance ka fully ICU equipped kalong ventilators, everything is available so that critical cares can be critical care patient also can be done in that ambulance through road from Shillong to Umrah ne Shillong to Guwahati. The airport can one flight will come for you. One flight will come for one patient. The charges will be according to the package that you select. Namar ba ngitip baro ka air ambulance ka stat, but then another view ka long expensive yaki ba jongi hne. Te hendring te dapat kami kata ki partner jonga kila penmi ya ka railway ambulance. Railway ambulance can run 4 compartments. One is a fully ICU equipped for the patient. One is a compartment for the doctors. One is a compartment for the paramedics, and one is for the attendants yang bikin late lang. Te hangta ka package yang kata ro ngila ya include lang ya ka late kawan jo ki doctor ya ka care jo ki hapok ka railways kan ngata gande na po da Rajdhani te kidi ki business partners jo nga na po Assam ya ka Radiant Northeast ki kin sapin arrange maki ka ya ki jingdon kam baro tenga along nak kum ambassador jongki hakane ka state bangan peniat ya ka services jongki bar kham tam ka wei na ka jingtmu jong ka long bangan pensuk ya ki breu ke jongka jela jongi hibarok kowe man penwara ka best patient care best health care system kat bangala hawai ki bon ki hospital ki balami ki care centers ki balami ndai yang scam baka center jonga kan long kowe na ka ba compare bat ka bangala bangan ai ka jing sakri kham tam e ka ne ka snong hangne bat kumju ka ne ka state hibarok kowe kan plete na du ko por nilai bo por into spo bje hadu revenue budget jani for now nambar bang impat yo ya ka ngampat la bang kersan la dia marwai hi bangan le ka 24/7 services ane nambar ki staff kidang short hi staff ngadan wi perlok jangai ban page ya center i the general manager ke nanta in the pharmacist way in the balik home delivery services way nanti nak nursing services sukin ai staff yang ahi ar way angon ke suki kat bangang yak Singapore ngan napai ki demand ki breu tengah kerpat khamtam ki mo ki Nongmensong jong ni ka than Langkyrding Nongmensong ka penthor ka siap maupat kini ki than ngatai kan ka center ka along center lang hang ne long pila baniawan nang kerpat hi baniawan ada pidan kam kini number nginsa ngan sai ka number aga news channel publish lang then you can call pila 11 mi hangne Langkyrding hajan BDW International School pila 11 anytime dapat dan kam emergency ru janmi ru ngin provide the services walang impli ru pila ban phone ngin la ban penbiang dalang ngin don ki dawai hangne po stock ru ngin penbiang ngala batha bhai ki staff janga ba da kumno kimde ban ong ba udawai umdan ngin penyo ba kata di kaji syakri jonga nakalian jonga pai ba lada kadi keno ki dawai jing don kam jong pi ba pimda bangimdan ru ngin penbiang lada pimyo nawai ru ong sengi ngin pen phone ngin penwat ngin penyo ngin pen poi ru ya pi kita ki dawai ha ka yeng jong pi kita jing commitment nakalian jonga mo. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.